Bia Kamal ka Nuer online TV channel anda manduna sham kosnyak bana rach ke report and content bere gwasame on wale shanka kel ka pyro on kin dangro udijan dangro with the bakel bana report kon bere se bana keling so report take a very important gorno jin vi video bijagwich ke manto gwasame bijaling anu ngum lero de rewike so Sudan bana keling kel kali content to gwasame kan konun yam gorno jin bi channel bi support committee mi shibare shwa mala shibe keji gwas dana pay larich ako gor kono be kon lianga long da ja gorno de ran dara do dara ja gor pin ko ba kulo ko ne ti ko ken teni la be dong brano ko manana cha gor pin no bi char bi ja to gwasama ako mo gwa ko de kon te ngej bo ko gwaran kamandan le rode ala top share gwaye long mi char yi to mera din la ja ngeje no ngum le rode no dere goro bichar baja to pingwas mo bana report bana jeling katadan en chanong kaja report nyam men bana nywa gwasame mi mo very important kaji canadian bana focus ke bana rach kamandan en chalat gwasame mi de kondial tik choblu atin name a breaking news ke SSPDF commander kan shaka gwanyano chicken wildlife ka jongle state chicken kanak peg medit veteran red army leader deng bola rwai che kume South Sudan People Defense Force KSSPDF chekalat jor che di nikir me yadi chekalat jor tintere we ka jongle state wudi shalkame deng bola rwai jen chalare wonene dor shalke poktap ka duk county chi deni SSPDF Deni South Sudan People Defense Force chaletung wanong chakanak take a pig medit kaje report me deni SSPDF chalado ken chikale atichu ko kudangraw with the well barrow chicken kanak ala 2017 antelope til to chop ko kudangraw with well barrow chakanak ken til to chop kudangraw well barrow chikaliu ka gordangro chika liu keten waterback cherem de kon cholono cheremi til kia keo chicken kanak ka gwich dangbaro so kalidu malung chana ka kana by the way kalidu malung ka jo jalat gwasame waram dana kuke direct no ya nagalei no re which ka poktap ka dukanti kalita to waram jung nano ya nakake ko SSPDF tel kon misham kana ci General Johnson lon no shawdor mo ci jetup engo wiya gore lay ke nakale ke tur mi cha share ka social media mi banwa ka yekel boni right now ka jan gwas me ko biya tika ngech ake biya tika liang ka manan ci odo lat no ake biya man to biya ngach ano ngumi chalat exactly gorje be nywa yekel amene tour Johnson lin batetin kajen report me be nyot ko gwatot tour menen yen magwas me jen Johnson lu nyana me jen de chunga magwas mo titi ka leden kona chanak rewi ka jonglei akume kir mayadit achil menen kona magwas me chikon ngajen no achikume kir mayadit chikan lei ke leidwar chikan kanak na me wache jaslu wache jenung bakane de kona chajenen anu me de ne SSPDF de kan lete ganka de kan kalona ka jamone so tina sin wone ne queer Minister of Wildlife ina jok chagor jani ngum lade gwan me chaleten continent tin minister tin chagalo na ka jongle state ka dor shal ka poktaba no ngumi chalat right now ngu de respond kan ne ben ka je report mene so mi chirgana me men kunar dir ke jelung jene ko chete ke ngwana ya gorge kwide te ko kume ken mi adi no medan te joje gwan wone ne te ga ne te modong chi le chi kan ganak la kan ring ken ngana ya kok la ga ya kap ka ni te ga gwas me recently chi de na sas feed te chi kan gar di chu gor chi kan le kan ka wonak wai kan kap mi gana kabo ta ga yen ngana irato so mi chirgana me wa mi jeng long antem le ne ni de ni pan ken den content le rule e cha yat pinya kalel kala wo break oni le kalel kan kala wonak chir mi shanen gwasme so practice mi chirgana me wa je kalong wa chengot wa life je ya
so ne to right now liepke ina jok chagor no ngum balar ke minister of wildlife jen dan liepke limna kama balaro ni ka jen kwi dan ke dob dan en cha le cha ne ke je Johnson ulun a jen report nyam an mo ma de korling ano le wan cha ne ka dor chal ka poktap ana ka jongle ke ka duk kanti te jom chalat gwasam ban nyak kel nyok re lertiti you know ka jodan chalat kuma SPLIO shulken all the opposition leader all the opposition political leader and go at time here gwasko banamat man manat ke jangai kondiale o chi kuma kirma yadit ya tagatan wanti je yar tungwana yar to te yar kuma SPLIO karwade yar ni kan all the party tin top tin kon ti pin tin chaling chakula do ne kuma SPLIO jokan bondial ano chana madan le rode ci kono ne rewi ka so Sudan kirma yadit jen ku te dia le sha yapin ke ku 2018 peace agreement te sha mat ano balat kel jiram dan ci yar antama ci kirma yadit chamalo din ci ñoko mele beje ka Kenya malade no ramadan la kuata mamala bielat eruto la president dung Kenya mente ka Nairobi cha chapter mo cha ñom lepp kene kame dan ci kana ban pinya machal ka timan peace initiative so right now kuma SPLIO janana shol ne dia alten kon till opposition leader ano charan matkel chana kuma muraika mokir me yadit chana je dun ko cha ken cha gor mal no de mal der ben rewi ka so Sudan kir me yadit jaram dan logo bi mal ben the kujamo South Sudan ke Sudan People Liberation Army in a position a kenishone ye yene diala content to go le tilado kuyen koter yene ka kuiko bi South Sudan betega this is the right time 2026 is the right time lanakel ka gona duomi mo de kon kanangre mala kaje kirisha gor jeno bi mal bere wi ka South Sudan gor no jen ba ngot re kwarka eno betre kwarka taram logo no atre kwarka ino atre kwarka a chaja kwan anetin kon tin la jiwach ba chu ngaje no kirma yadit rami chamno kala jiwach ke chamno ko jiwi ala citizen South Sudan but gwami mo kuna target ke naga ngani naga dit taram pele ko betega power wana me wrong thing yene the control opposition leader wa madakel en madame melar ke kuma SPLIO jembe malbi no ci kondi alanen ci kirma yadit ci agenda rodien ci ñom ko open la do mal anu keje no mo mi ci yeda tama mi tin mi ba mal mo baje to ko ci ba ngon ka payro ron ci daru je daru bakle me ba mal mo baje gor ke jen michal ka metti man peace initiative da na ci jeng wal ci ko right tin lo nge 2024 2025 me charge bu ke 2025 ka payro gala do bayle ko pay diok dai tel mi chodalat so right now ci kirmi yadit ci another agenda do dien ñom lebeje mi mogi ke jeno ko confuse ni na so in this report men chala de kirmi yadit anote mal mo gore bawlat ke Nairobi michal ke me itman peace initiative ke kwigo de bondi ate ko ya tagrar wona ko bonin ko kien ano de ñom ko aje lat ke je ke de mal de jeno she dich che kume dakre ma char che je wuch kuma dakre ma char kana mat ke jen mlat ko mentama kum darma char chaje sideline kirma yadit ka logde ko be darma char betre mal kana men bat chakula de GSPLIO no ne melo kirma yadit do jen be mal be ben a jak darma char ko betre lo ayena kamu gor jeno be mal be bre wi ka South Sudan alun first by president Dr. Machar anawe kamal ngode te kirma yadit chele no mo dien chemenen koname mo dien chele bo jalawo du kume bangot committee ko control ka be SPLIO be sideline ko kuneti ko confuse ne de content ray kuma ka the care kiner control opposition leader na mani amade kondi ala linke ta dana chalat kije
ano kir jadak ma charche goro bete kajen maladan latke so right now agenda na tuok no mom de yen yalte ga liengten me changa ci kon dial ngajen o cha luk cha je lukala luk first by president ano ci kon dial ngajen me chalat ano reng ma chara me dane gonye ramedane ku kwak dial ku ko examine me laran South Africa me let forensics me la forensic expert ki forensic analysis me chi electronic document computer mobile kende dial kon ramedane ci ko gwi kate kade ci or recover tin ano to ke kwak tin yudo take well coordinated military operation me chalat kuma document gen ya testify ki chenin de chajalat ka che ta dan le ngwa ga che bulat ejenti je je ke military operation jen ta dan ka jendan li bo kum kirmi yadit it is obvious that bikir benediti bagalat ko let kana ngai kana shi jadid ka kon mai kon jen wo bikir mi yadit bajalat so chi surprise kan wari and wo bikir mi yadit bam chena me bajalat so right now malat kon jene magur kiro be Dr. Machar ba participate ke be malba terawi ka South Sudan alun Dr. Machar and conditional release a letter the chairman chal jene chiang no mala be ko loindu ka first by president Dr. Machar so look de ke je ba winner or letter malodian me latka ka juba am latka ka Kenya iche Ramadan la tuman peace initiative che nyom kwanye je la Ruto William Ruto ne me ke liba prolong situation dung South Sudan tela malbe no right now ka kuja mo ankir je Ramadan logo bi malbe ben so na me de kon dial te ngaitin ka de kon le dio je riune to ngwandong te ko don ken yen lingwas be nywa ye kel ano ke report dana chano report chano ngwas me wa kuma kirmi yadit ka doro chal ka me jongle tem chala do chete kaneri cheti ay kake ke report chala gwas me bialing no ne ko ne cheti ay ka kuma kirmi yadit keten ko ne charen mat kuma spela yo be kala de gwas me ne ka jo dan chalat ke report chala gwas me chala ro ne 19 political military movement wateme chicken mat ke kuma spela yo akana ba regime don kirma yadit ba je dil joj kenede ti wa kenede ti ka panal ke strength frontier waji kala ro chi ko kan ngo kirma yadit ka panal ka jo dan kala ke ko kala do self kirma yadit a Ramadan en logo bi malbeben ne dangwal bangwan ke 19 political military movement kirma ka de kon cholo no ko movement ti wol bangwan titte doran wena mo ko Sudan especially ka panal wa tem charin matkel ka chikan kum kim yadi jogo no melede mo che chuong tela mal mo gori be berewi ka South Sudan al atiti wa ke new formed rebel group mi chalat wan tem charin mat kum SPLIO teorien mat kum SPLIO lo charin matkel ko bikan kor bikaneter and movement mo chale coalition of South Sudan opposition movement ka jodan chalat gwaseme keneri chirkedeti la SPLIO ki SPLIO tin chon charo din made ne da ti ke ne tete ngi ket chala no ka kor pen dang baro tinte niam ka penal wane ti chaka ngi bon chal ke coalition of South Sudan opposition movement chala CSSOM ki sisom so kenedi kari arin mat ka bon tete dorun borai na wa charin mat kume SPLIO ka jodan chalat ka penal ko bikan kor bikan ter ke kume kirmi yadit a joma chalar na mene coalition of South Sudan opposition movement wana me lero enteme di yente ka ngech ba ta kula do ne awate tanat te ka doro chal ke me ke de kon cholo no ka jongle state ka unit state tene ken bari yare nyogo mat karodian wade di alati can take good training no one can all this take a different direction within South Sudan ka apanal ka unit state menu god yare ko ken ka jongle right now kan chare nyogo mat karodian ko be kan kuma kirm yadit bikene joyrar katara ni kalat keje charen mat kum SPLIO ne me de la report me de yenling ka jodan chala netin kon tinten wenamo tinte ne top indian de kon ka jodan me de kon lingwaseme wa nanyan do military group ka ji member wa chika rodian watch kel kane chopke janwane baro tele SSPDF soldier wa chika chupka SPLIO base ka UI kata bakel karunwang pan karunwang awakan charen mat deni SPLIO me breaking news nanyan do military group ka IG member
wa shikren mat kume dakter ma char ke kume SPLIO wa dor chwal ke AUI ke do badan chalat ke jem ala UI jen ko dan te base SPLIO teten jaren mat kume SPLIO lo bi ko koter ke kume kirm yadit ke report dan chalat gwasme don me balam de we ke okay another namadar kule la advice mdew kan ideal namada la chances ko de toba nana ka jom chalat gwasme yene ideal kontela nuare ke ramot ling tungnat wa family no kun we mon kelio kwa ga convince ko chicken drug chicken they use chicken ne mat ka tap kan tin kon nyon ga cherken wajira mo mishi gur no bishi mor be convince no de kan mat wal ke mat kwang de kan pel wajin ku contribute connection especially mo jiran mo je ka yo kan ge no meda ka kwang ke meda ka tap wa negni jara mo ne ko yuru la tubu mo ke kwak tubu mo we man ka kwang ke we man ka tap no rura mo bo te ka jimi dit ke bo lu bi yede be jien ba gu no jin jiram dan ku contribute ba ka liade awa na me chal ke la kona la ro wele na me ingu nang tina wa bana je pel kos jin mi fam do wo ken je ke mas kan kwang ke tap ke je ko ken lat ken ka gor je no bi jin ram kel dan bi tek dien bi ro bi tek dien bi jakagwa ba do bi contribute no ka ta dan biran bo liu ke je ke bo te ting me bej kerun bo wien wo chin rek me che tok wa jin part of the problem ko ken goro bu no mo bi ja kap chong ka ji ramadan gu jo dong de no mo de kap chong ne kenyam wa men nyama blat ran chi mo mo len mi jega managen ka tap managen ka kwang wa chu contribute ke je ko na lede mi ya tap ke kwang ka gur yo chu kema mi ramati ni kon mo ni ja kon chu mo je yo ko mi mo ja kon cha bo mat ka kwang mi mo ni ja yo be jien ba ko mat kwang erun be de mo bo tuok no karam mo run bilo contribute jin ko chirame chi yiri jien ka jeno me dan langa jin no mo chulet why a kon chi contribute ka problem ne ne kon na madar we ka fam ne kon dial ka diaspora men chen dan do ran de wich ano fam ne kon gor kana awareness ko de ga jogo no kon ka tap chicken je ka tin kon yar kana but me jin part of that family kan ye jeno let kan ti chuden lot be somebody medetic de ende jakan chu contribute chu ran chang do jero de pincho moy ka do me kon kam ne kon but ko kena kon yar karama mo chu contribute so jan do badan en chala ne me mana dien rami mo mi che mi jek de lat gor je ba convince ko che mi jek do dien che mi nyom le deja but kon were cha nga jeno kon ran me ran do ran chi mo ka che mi jek la chu mo kore ne me ponya wa je karwa de ka jira mo chu jo ran do me len mi cho do lut ka jino shi convince no pele kule chong jo da kale de mi cho do lut no karun barek ba jo jek bilo ngeer ka do dan ci mo cho ben ka jigi je la tugram me le de mi cho do lut alo guna jeno ram mo run gwadran wa totin bilo contributing alo no ne jenda ci non ne tegde before ka ne jen do ga ka mi jeng le de kon ka tab ka pele ko run dol wale ci jibilo ngong run a nyok chala do ne tine ti mwande barkaro din ka ngwana nuare jen kan ka wo kan ka libya wo ka witi ko ken ka ci kan ci mane ken kan ka jok la ran la da kwale ba lo ngi no nga ka chanak ba ne ko ken ba la chekeka nga ka chanak ci nga na mi chetena karam mo jen ci je do kwal ci wo ka libya wo ro do yoro je wo ka europe so cha jog no yene di ala to tinde ka gat ken di ala ko nen charen bar ten ci wini ko ken ki ci ro ge ci mane ken jogo ci mane kun no kono teka kono gwata me ko ngeje no ci jen already jira mi ci tet pin ke ci we chai de lon ka mi lo ke je jok so ko kuje mone yo ko ci manu kun lara ka gote kondienten yen ci man nat bo gade do be jeg la to no gwa da titen be to ko kwel ngwan ne chim be to ko kwel ho kwel date be ko la men yo chim be mat kwang be to mas ta bane chim cha convince urun me reke to urun ba ko lo ben ga jog jago lo ka e choja gan mi ci na mo wa ci gan mi de lo but yin ramdan la family members mi ci fel ko ram mo bi convince bu nong no run bo taw ne je ka jano cherek ke tung nu won ka ci gor bi convince waji contribute kare mi ci kana mone lo ka yen gode chuara je support yen wore ram ci mi jeglat a kwet ka dora ka wo ke je tin rere kana mone nyen do dan ban ci mane kon ban ka lo ngaje baram mi mo mi len mi je ka bu ko nu tin e goaye ci e mo go ci ko nong ne je na ko ne je especially ko la family members mi ci aba contribute ko ram bitik de bagwa abiyana bonu jakor wa jeka de ngono jira mo chiro do mar man jega dalat ke ram mo bi ke biedu ko che lok mi cha lo convincing
so bi biet ka biedu chu moy ka dor changa kwan chu kama cause loka mugwa no gonna mijak badan lunga de ka ci kon ci wan chana kenen bu kon ka jia ka do mo non kon ka kon ka tet ran ci mijak lat bi chon ko ran ci more so na mo a cham churo lut kame culture ka kon gore jeno de ja kapcho ci culture mugwa e culture mi churo lut e culture mijak so na me da la jeri podana gore de nyaka yekel en advise jox mem shalinga bi ko kan bi la let wala ci la let am ku goreji min no gran ram mo no gi gur ninde ko gom ber ku convince drugs ke ci use yene ko de diaspora ko ang den kon yar kana drang den kon yoske gare kon yong chigan yong bang an tromante ke chigan yong bang ne de kon te role Ethiopia role South Sudan gat no dial kon jek chigan jek bang jeken ko shaka la ko bi ke jek ka maden ka tap kan ko ang churian lut so gorje no banane kon banaka convince gat tien chigan de liu ngot ken ka kwa gat tien de ken liu donka a chiran a chedong a chewe chejele deka jeri podan gori nyoy kel an betemal bye bye